Is she gone? Oh. My name is Ksenia, and I am your teacher for the next 5 minutes. Today, we are going to talk about subjunctive to. Subjunctive to is a very difficult word, so forget it. А теперь давайте по-русски. Если мы с вами будем говорить о чем-то неосуществимом, мы должны использовать в английском языке if и вторую форму глагола. Например, ах, если бы Орландо Блум был моим парнем. Oh, if I had Orlando Bloom for my boyfriend. If he were here, I would marry him. То же самое в русском языке. Если б я был султан, я б имел 3 жен. Итак, если б я был султан, это основное условие. Я б имел 3 жен. Это условие, которое зависит от того, повезло ли вам быть султаном. Или еще. Oh, if I were the presenter of this show instead of Nadezhda. Oh, if I were a sheikh, I would have 3 wives. Oh, if Nadezhda were here, she would be so angry. And I am. What are you doing in my show? Do you like some candies? Yes. Great. My candies, get out of here. My show. My candies, my show. My glasses. Mine. Get out of here.